selai ki kubar ham saya baka aktris barim ka Isha Diol kadon jingya day batu aktor Ajay Devgan kane ka aktris kala pau nikong haka film jongka kabadai ka film jingi ha usnem ar hajar ar kaba kerteng koi mera dil se puche hadin khat sausnem kane ka aktris kalawan pai biang shaka Bollywood haka film ka bakarteng tumko meri kasam bat kane ka aktris kalapan pau bamaka bat Ajay kilaya sam ya ka jing ya day jong ka jing burom ka jing ik bat ka jing sungu haki por meswa kala kren ru syapang ki kubor bakalai kendu teng bat Ajay Devgan ha ka jing ya kren jong ka bat ka wei ka interview ka bala kali jikali ya ka ha bakran syapang ka banta basdang jong ka jing im jong ka kalong ngaladon ka jing ya day bat shibun ki star don ki bala banlong ki basisha andrei bun kim day kila persang ru bat wat ban pin ya so yanga bat Ajay Devgan kalong ngaya sam ya kajing ya day ka ba internet bat ka ba perbha bat Ajay kadap da kajing buram kajing ik bat kajing sungu da ka ba kadau ya ki dau jong ki jingno pa hakata kapor ke Isha Diol kalong kila don shibun gi kana ki bastet lese namar ni dang ya trilang ya shibun teli ki film hakatei kapor ka Isha Diol bat Ajay Devgan kilaya don bertalang hayo bun teli ki film kentup ya ka yuwa ka LOC kerjel ka kash insan bat kekal dangshen kini arngut kilaya trilang haka film web series jong usnam arjar arpuar ka bakerteng ka rudra katru jong ka jingdum kane ka film ka bapin kiwin ya ka jingmut jing perkat ka day ka balasna tmai ya ka film ka bapin kiwin jong ka ribilat ka bala pelong da ka luthar ka bala at da Idris Elba nalor ka Isha Diol bat Ajay Devgan haka film rudra The Age of Darkness ka bala pen iru ya Rashi Khana Atul Kulkarni bat Ashish Vidyarthi haki banta pakongsan jong ka film haba pai sa ka film ka banwan jong ka Isha Diol ka bakerteng ka tumko meri kasam ya kane ka film bala penmi da Vikram Bhatt ka jingya tukhana kalong ka bala pensyong nong rim haka jing im jum Ajay Murdia unong seng ya ka Indra IVF ka wei na ka cakasumar bapaunam hapo kari barok ka wei bat Anupam Kher Adal Sharma bat Ashish Singh kidai sibenta jongkane ka project yakane ka film bat thamai jongka kaban sayu i haka arpo itarik ubnai risau hadin khat sausnem bakalawan phaibiang saka Bollywood halor ki babun teli ki film ki ba kalaya donlang kalaya aklang bat aktor Ajay Devgan nadu mensua bat hadu menta kumta kalapur ka kubor ham saya baka don jingya day bat aktor Ajay Devgan Hendrei kani ka aktris kasngapjar halor kani hadu menta kuble sibon ngin sikedu pa taki we pat ki video so pa bat subscribe ki kani ka channel ba pinyo isusu ki we pat ki video